Zer duzu? Pertsona batekin moztu dut. Baina arraro da triste gotea. Ez da makinengatik. Ondo ezagutzen zaitut. Egunak daramatzazu arraro. Lea ere konturatu da. Nola esan behar dut? Ez zaite zer gertatzen. Noa, badakit zerbait ez doala ondo. Hitz egin nirekin. Amonagatik da. Asteak daramatza gaixorik. Nervio sistemako zerbait. Larria. Bai. Sentitzen dut. Alboan iluntzean uraren ertzean errain baten argian ene maite diot jolasean olatu zipristin artean. Jau harrapatzen duzun. Venga, bota? Prest? Noa! Erantzun, mesedez, Noa! Laguntza! Eskerrik asko laguntzeagatik. Ez horregatik. Pena da, elkarrengandik urrundu izana. Niretzat ere bai. Zuek berriro ere lagunak izatea nahi nuke. Baina hori ez dago nire esku bakarrik. Leak ere gauza bera santzidan. Ez zuen nahi egin. Baina min eman zidan. Eta ez da niri barkamena eskatzeko gai izan. Uste dut nahikoa daukagula. Nola dakizu? Eskola osoak jakin zuen? Lehen arduratu zen berria zabaltzeaz. Handi xamar zen. Bai. Baina ondo musukatzen zuen. Bai? Eta zer pentsatu zenuen gure lehen musuaz? Lehenago eman bartzen dirala. Ozuk ere matea bazen eukan? Nor da bion artean ausartena. Gustatu zitzaizen bai ala ez? Bai. Ia leideren hau izan beste. Baina zuze. Beste bat. Non izan zen gure lehen hitzordu erromantikoa? Guk ez dugu alako bakar batera izan? Egia da. Prestatu barko dugu bat. Oborretaz ni arduratzen banaiz. Zu. Ez asertu baina ez zara bat ere romantikoa. Horregatik. Ez ditut kandelak, koloretako globoak eta horrelako lelokeriak nahi. Gaur gogon izango dugu gure lehen hitzordu romantikoa. Ea gure lehen musua hobetzea lortzen dugun. Nire adela esaten aritzara? Nizur alde nago. Eta bete egongo naiz. Gogoratzen txikitan zure etxera bazkaltzera joaten nintzenean, eta zure amak dilistak jatera behartzen ninduenean. Eta azkenak ni jaten dituen zure herritanik ez egiteko. Egia. Ei, nitaz barrez ari zara? Aizu, Michelen bat atara zitzelan zure erruz. Ez, benetan. Eskerrik asko. Zure laguntzagatik eta beti nire ondoan egoteagatik. Hau listo. Importa dizu? Bai, pila bat, bai. A ver. Ondo zabe? Bai, zerraroa ez? Blase, normala da nik urduri jartzea. Arrapatu nauzu, bai. A ver, horrela. Normala gero jendiak pentsatzea bikote garela. Bai, ez da pitxin... Imaginatzen, zutani. Munduko bikoterik okerna izango gainateke. Okerrenetan okerrena. Haupa, ¿qué ponemos? Una cerveza. ¿Surito? Venga.
Pues aquí ponemos tapita. ¿Ponemos tapita? Sí. Venga, una tapita. Vale, ponemos chiqui. El perro de San Roque no tiene rabo. ¿Cómo? El perro de San Roque no tiene rabo. Eso está muy bien dicho. Eso está muy bien. ¿Sí? ¿Contraseña? ¿Qué contraseña, chiqui? Cerramos en el taller. Joserra. Pues el barbitas, el del bar. Me dijo que dijera que el perro de San Roque no tenía rabo. Es que esa es la contraseña de la semana pasada. La de esta semana es... Si mi tía Arantzazu tiene 3 tetitas, ¿cuántas tetitas tiene mi tía Arantzazu? 3. ¿Cómo 3? Que tiene 3 tetitas. Maiti, ¿qué es la contraseña? Es que como adivinanza muy fácil. Claro, por eso la contraseña no es una adivinanza. Me la dices y yo... Tabú, Yagin, Pilligún, Yagolín. Bueno, ¿me vendes o no? Pues ¿qué ponemos? Choricito picantón, salchichón en rebanadas, un poquito de aceituna rellenita de ancho. Chorizo. Choricito. Vale, Maiti, pues serían 75 euros. Bueno, 76,50, que te voy a cobrar la cerveza. Y la tapita la quitamos. Con tarjeta. ¿Cómo tarjeta? Es que no tengo efectivo. ¿Cómo no tienes efectivo? Comenzamos. Bueno. Es que ricasco. Qué ricasco. Vale, yo. Gane.